na sajmu sporta, evo nas ovde na štandu Veslačkog saveza, tu je Nenad Beđik. Šta kažeš o sajmu sporta? Baš ovako lepo, gužva, puno dece, zanimljivo. Pa lepo je, evo još smo danas sad Veslački savez je organizovao tu neku štafetnu trku gde su učestvovali pioniri, kadeti, juniori i seniori. Ja sam učestvovao za seniore, za svoj klub. Tako da je eto, dobro se to pokazalo, pošto je bila gužva baš na našem štandu. Prvi put sam ja vidio toliko gužvu od kad dolazimo ovde na sajam, tako da se dobro pokazalo i nadam se će da se nastavi u narednim godinama. Imao si vrlo napornu sezonu, ali baš onako dobru sezonu. Pa bila je uspešna, sad nije bilo možda nekih tih medalja koje smo mi očekivali, ali svakako mislim da je u ovogodišnjoj konkurenciji koja je bila na svetskom prvenstvu ulazak u finale bio jedan solidno velik korak, tako da sad svakako da se tu nećemo zaustaviti. Cilj nam je medalja sledeće godine na svetskom i da se onda 18. da se kvalifikujemo na olimpijske igre za Tokio. U stvari nije, 19. Onda da samo se uključimo u taj prva 3 na svetu i da onda se spremamo dalje za narednu godinu. Sad kaži mi ovako, znači vi ste veslali sva finala ove godine gde goste učestvovali, znači svetske kupovi, evropsko prvenstvo, svetsko prvenstvo. Tu ste, definitivno, među 6 ništa nije sporno, užasno jaka konkurencija. Šta je to što vam fali da, recimo, uzmete zlato, na primjer? Pa sad to su nijanse tu sada, ima kad je takva konkurencija ko što je sad u ovom trenutku, tu zavisi malo i sreća sportska, kakav je dan i to zavisi, ali mislim da mi možemo još da napredujemo nekom malo još boljoj pripremi za samo završne pripreme, samo svetsko prvenstvo recimo ili evropsko. Sad ove godine ćemo imati ponovo svetsko prvenstvo, tako da se onda spremamo da te neke nedostatke, nijanse popravimo. Imali smo zdravstvenih problema u toku sezone koje mogu da doprinesu takvim stvarima, pošto su to nijanse već, tako da sad to nam ostaje, za sad nam je dobro krenulo, tako da moramo 100% sad već da isključimo sve povrede, sve bolesti da bi mogli da uđemo ravnopravno sa ostalim svetskim ekipama. Kaži mi, ako sad u ovom trenutku nisam baš pažljivo ni pratio, mislim da nema niko ko je 100% dominantan u dvojicu, nego ima više čamaca koji su tu negde egali, jel da? Da, sad je, mi smo očekivali da će odlaskom Novog Zelanda se pojaviti rupa, a u stvari se desilo da je mesto tog jednog dominantnog došlo 5 čamaca, čak i 6 koji su vrlo slični i sad to su te nijanse koje su izgubile. Sad mi znamo, pošto komuniciramo sa hrvatskim dvojicem koji sada, recimo oni su konkretno izgubili trku zato što im je to nova disciplina i onda se nisu u samom finišu trke lepo uskladili i zbog toga su izgubili trku. To su te neke nijanse koje odlučuju. Inače je sve to tu sekunda u veslanju ne znači mnogo, a može da bude i razlika ogromna na ekranu. Kaži mi jednu stvar, koliko si imao odmora? Pa imali smo mesec dana pauze sada, od 1. oktobra do 1. novembra i nama je sad krenula sledeća sezona, tako da mi smo sad već ušli u sezonu 2018. i sad se već spremamo prvo za svetski kup koji će biti u Beogradu kod nas, od 1. do 3. juna i onda nas čeka posle toga još 1 ili 2 kupa i onda evropsko prvenstvo nam je u avgustu i u septembru je svetsko prvenstvo. Sad ove godine se nadamo da ćemo učestvovati na sva 3 svetska kupa, zato što prošle godine smo za 1 bod izgubili ukupnu pobedu u svetskih kupova, zato što nismo nastupili na 3. Tako da, mislim, to je naša želja da bi voljeli da i to da probamo opet ove godine da uspemo da pobedimo i te svetske kupove. Imaš još jednu lepu, ali dodatno otežavajuću okolnost što imaš dete staro 2 meseca koje ti ne dozvoljava da se odmoriš kao čovek, što svi znaju koji imaju decu. Pa sad, jeste malo naporno sad u početku, ali svakako nije otežavajuća okolnost, čak je
čak je i podstek za dalje napredak i da se još više radi, eto zbog njega, ako ne zbog mene toliko, onda zbog njega i svakako da je lep umor, lepa tišina. Jel noću spava ili onako, ili... Pa malo se budi, ali ja tako spavam da mene ne budi. To mama s njim vodi bitku preko noći. Ali dobro. Razgovaramo i sa Nikolom Stojićem, pričali smo prošle godine o sajmu sporta i mislim da ove godine malo veća gužva. Mislim je danas dobra gužva, ono što bi se reklo. Danas je, ja mislim, najveća posvećenost za ova 3 dana, što je verovatno i logično. Juče je bio lep dan, mnogi su ipak ostali napolju, verovatno se bave sportskim aktivnostima u prirodi, a danas ovo ružno vreme je dovelo ljude, a i dobra ponuda na sajmu sporta, svi ovi sportovi koji predstavljaju našu zemlju u svetu. Kako smo baš pričali sa Nenadom, oni su već krenuli sa pripremama, gde će se ići na pripreme? Šta se to podrazumeva? Seniorska reprezentacija je krenula od 1. novembra, malo kasnije, pošto im je svetsko prvenstvo bilo na Floridi, koje je trajalo do kraja septembra. Imali su pauzu u oktobru mesecu i onda su krenuli na rad od 1. novembra i sad već uskoro kreću na pripreme, ići će u Tursku na jedno veliko i lepo jezero Kojčegiz u blizini Marmarisa i tamo smo mi proveli zadnjih 3-4 godine na zimskim pripremama, imaju izvanredne uslove, klima je skroz prijatna, preko zime zna da bude i po 23-4 stepena na suncu i da može da se vesla u samu kombinezonu i to će im dosta značiti za sledeću sezonu. Posle toga šta ih još čeka, recimo do početka svetskog kupa, na primjer? Pa dobro, imaju lokalne trke, izborne regate i prvenstvo Srbije koje će ove godine biti za male čamce krajem aprila na Savskom jezeru i za sve seniorske posade će biti u aprilu, gde će se onda birati reprezentacija za učestvovanje na prvom svetskom kupu koji se održava u Beogradu kao i 2017. godini. To je prva regata, da kažemo, na svetskom nivou koja otvara sezonu i bit će ponovo u Beogradu, mi smo domaćini. Prošle godine, to je ove godine, 2017. smo ugostili 25-6 nacija. Bilo je izuzetno uspešno, malo nas vreme nije poslužilo, pošto početkom maja je bilo dosta kiše i vetra, ali je sve prošlo u najboljem redu. Dobili smo sve najviše ocene za organizaciju i sledeće godine ponovo, ja se nadam u malo boljem terminu, biće i više zemalja prijavljenih, jer ova godina je bila malo specifična, jer je prva posle olimpijskih igara. Mnogi su se penzionisali, došli do smene generacija u maltene svim većim reprezentacijama i termin je bio veoma rano u sezoni, pogotovo što je svetsko prvenstvo bilo krajem septembra, tako da bi onda sezona trajala nekih 6 meseci maltene da su svi došli na taj svetski kup, dok ove godine sezona internacionalno počinje svetski kup u Beogradu i završava se svetskim prvenstvom u Plovdivu sredinom septembra, koje je najbitnije takmičenje u 2018. godini, kao i evropsko prvenstvo koje se održava u Glazgovu zajedno sa još 7-8 sportova u isto vreme, isti vikend se održava i to će biti jedna velika manifestacija i velika medijska pokrivenost za to takmičenje. Baš smo pričali sa Beđikom, znači oni imaju kvalitet definitivno za svetske vrh jer su bili u svim finalima, bez obzira koje je takmičenje u pitanju. Šta je to, baš sam pitao njega, šta je to što im fali da u nekom narednom periodu, nije bitno da je to sledeće godine ili naredne ili 2020, recimo u Tokiju, osvoje zlato. Čini mi se, vi kad ste veslali, uvek ipak je tu bilo nekoliko čamaca, ali su nekako bili ovi Englezi dominantni i tako dalje, tako dalje. Izgleda sad malo izjednačenija situacija, što daje šansu mnogima, jel da? Pa, moram da kažem da ima nekoliko reprezentacija, sve zavisi ko će nastupiti u dvojicu. Ove godine su se pojavili Hrvati koji su veslali double school, koji nisu nikad bili u dvojicu i ovim je bila prva sezona i malo je falilo da budu i prvi, bili su drugi na kraju. Ekipa Italije je jedna iskusna ekipa koja već ima osvojene medalje na olimpijskim igrama, imaju sjajnu generaciju koja već nekoliko godina osvaja medalje na svim takmičenjima. Oni su bili svetski prvaci ove godine u Sarasoti, je li tako? Prvaci, da, pobedili su Italijani i u dvojcu i u četvercu. To je bila jedna izvanredna trka, možda čak i, da kažemo, na nivou, Italijani su izvesti na nivou ove najbolje posade ikada, dvojac bez Novog Zelanda koji je veslao do prošle godine, koji je za 8 godina sve osvojio što je moglo da se osvoji. Tako da je izuzetno jaka konkurencija. Smatram da samim tim što su u finalu, da je to izuzetan rezultat s obzirom na veslanje u Srbiji. Mi jesmo osvajali medalje i oni su isto osvojili medalje na svetskom prvenstvu, ali
sam plasman u finale treba da se vidi kao jedan fenomenalan rezultat, egal sa osvojenom medaljom, jer u današnje vreme i pogotovo iz Srbije osvojiti medalju na svetskom prvenstvu je izuzetno teško u bilo kom pojedinačnom sportu. Ako pogledamo istorijat Jugoslavije koja je imala 22-3 miliona ljudi, nije osvajala ništa češće medalje na svetskim prvenstvima maltene, iako je bilo mnogo više veslača i konkurencija možda čak bila i slabija u to vreme, manje zemalja. Sad ima, samo iz Jugoslavije ima 6 zemalja, pa gde su sovjetske zemlje i Nemačka se sad ujedinila, ali veslanje se daleko više razvilo i sada, za razliku od ranije godine kada je istočna Nemačka dominirala i Rusija, koji su imali jedan svoj sistem treninga, brutalan, profesionalan, sada svi tako treniraju i konkurentnost je daleko veća sada nego što je bila pre recimo 3-4 decenije. Ali oni su tu, to je ono što najbitnije, definitivno imaju kvalitet, to je ono što najbitnije, što je odlična polazna osnova za nešto dalje. Imaju kvalitet, izveslali su dobro, na evropskom prvenstvu su bili treći, na svetskom prvenstvu su ušli u finale i jedna loša trka na početku svetskog prvenstva, mislim da ih je koštala dosta, jer tu su na svetskom prvenstvu su probali da zamene mesta u čamcu, nisu dobro izveslali, onda su se vratili na stari raspored, ali tu su i dobili ekipa Belorusije koja nije trebala nikako da pobedi Beđika i Vasića i zato su išli u repesaž, imali su jednu trku više nego bilo koja druga ekipa u finalu, a u uslovima na Floridi gde je bilo izuzetno vlažno i toplo vreme, to mnogo znači kada veslaš jednu trku manje ili više. Dobro, u svakom slučaju, s vama uvek interesantno i zanimljivo je to što svake godine je evropsko i svetsko prvenstvo i svetske kupovi, tako da će biti i u Beogradu vrlo zanimljivo. Vi se spremate naravno za to, a već imate dosta iskustva. Da, pa ovo je treći put će biti 2018. godine da se svetski kup održava. Imali smo i evropsko prvenstvo i kup nacija i dosta velikih takmičenja, tako da ekipa koja organizuje ovo takmičenje je dosta uigrana i to sve ide, da kažem, kao podmazano i samo da nas vreme posluša sve to da bude lepo nadi, da što više ljudi dođe na Ado Ciganliju od 1. do 3. juna, kada i nije kupališna sezona, ali je lepo vreme za šetnju i za posmatranje veslačkih trka. Samo za kraj da te pitam i za Marka Marjanovića. Skif je verovatno, iako je dvojac nekako atraktivniji, ali Skif je sigurno najteži. To je najgore konkurencija u smislu broja veslača. I on je tu takođe, u finalima je. Marko Marjanović je ove godine pokazao da vredi i da može se trka sa najboljim veslačima u skifu. Daleko je najbolji skifista od bilo kog skifista koji se pojavio u Srbiji ikada. Bio je 8. na kraju na svetskom prvenstvu, za malo mogu bude i 7. ali mislim da je njegov rezultat apsolutno egal sa rezultatom Beđika i Vasića koji su bili u finalu, jer u skifu ipak najoštrija konkurencija i to je nekako najnezgodnija disciplina, znam iz iskustva, pošto sam je veslao 2 puta na svetskom prvenstvu i fantastičan rezultat i vremena koje je postigao i Marko Marjanović je, iako ima 32 godine sada, da kažem, najviše napredovao i dostigao je najveće brzine i nadam se da to nije maksimum, da ima prostora još za barem 2 sekunde da doda na svoje vreme u sledećih 2-3 godine i može da se bori za ulazak u finale na olimpijskim igrama. Generalni sekretar Veslačkog saveza Srbije, Nebojša Jevremović, komentar sajma sporta. Pa, kao i svake godine, sajam sporta napreduje, svi mi kao izlagači napredujemo u svom trudu, prezentaciji, jako smo zadovoljni. Na prvom mestu zahvaljujem se Ministarstvu sporta što je pružilo mogućnost Sportskom savezu Srbije da organizuje sajam sporta već 6. put. Što se tiče Veslačkog saveza, mi smo ove godine obogatili naš nastup štafetnim trkama beogradskih klubova. Bilo je jako lepo, jako masovno i izvukli smo pouke za narednu godinu. Takođe imali smo vrlo interesantnu trku ministra sporta sa veteranima Veslačkog saveza, tako da mislim da je svima bilo interesantno i nadam se da će se cela ova manifestacija dalje razvijati. Je li talentovan ministar za veslanje? Pa, neko ko je bio vrhunski sportista u svom sportu, koji je zahtevan motorički, a i sigurno mlađi od nas, tako da... Manje kila ima pored ostalo. Da, apsolutno. Ove godine ste imali drugu organizaciju, na Adi veliki takmičenje Evropskog prvenstva plus svetski kup, a sledeće godine odmah novi svetski kup, što govori o tome da su zadovoljni sa vašim radom, jel da, ne bi vam dali, mislim?
Tako je. Pa prvo, Beograd ima sreću da je Savsko jezero jedna od najboljih veslačkih staza na svetu. To potvrđuju svi učesnici, ne samo Svetska veslačka federacija, nego sve nacije koje dolaze na velika takmičenja u Beograd i mi smo srećni da smo u paketu dobili organizaciju Svetskog kupa 17. i 18. Tako da iduće godine u još boljem terminu od 1. do 3. juna nas očekuje prva regata Svetskog kupa, biće još masovnija nego prethodne godine jer očekujemo nastupe kako svih evropskih zemalja, tako i većeg broja zemalja van Evrope, odnosno preko okeanskih zemalja i već sada pozivamo sve gledaoce da dođu na Adu Ciganliju, prate takmičenja. Ono što je nama u nekom srednjoročnom planu, to je kandidatura za organizaciju Svetskog prvenstva u veslanju u Beogradu, jer mi apsolutno imamo sve uslove, nadam se da će se u međuvremenu steći i finansijski uslovi, tako da možemo da krenemo u proces kandidature. Mi ćemo se zadovoljni sa ovom godinom, osvojili ste opet medalje i u seniorskoj konkurenciji. Jedino ste kod juniora, čini mi se, ostali bez medalja na Evropskom svetskom prvenstvu, ali su oni osvajali na mnogim regatama medalje, ali da? Pa, zadovoljni smo rezultatima, s time što mi nikad nismo zadovoljni i mislimo da može uvek bolje i više. Ono što nas posebno radi u seniorskoj kategoriji na završetku ove sezone je da smo dobili nove kandidate, odnosno nove članove A reprezentacije koji će već u narednoj godini se ozbiljno takmičiti na najvišem svetskom nivou. Očekujemo povratak naših studenta iz Amerike, Pivača i Mačkovića, a što se tiče juniora, Veslački savez je preduzeo korake ka boljoj koordinaciji rada u klubovima, jer klubovi proizvode naše juniore, tako da se nadam da ćemo već naredne godine imati bolje rezultate i naša želja je naravno da se neko plasira za Olimpijske igre mladih u Buenos Airesu u oktobru iduće godine. Medijska slika je takva da ljude često zanimaju stvari koje nemaju veze sa nekim aktualnim stvarima, tako da je Martin Mačković bio neviđena zvezda u jednom periodu i ovaj koji čovjek potpuno privatno išao malo da se provede, jel da? Tako je, Martin Mačković je jedan od naših najboljih veslača, dečko koji od svoje 18. godine redovno osvaja medalje što na juniorskim, što na seniorskim prvenstvu 23 godine, bio je čak i osvajač medalje u dvojcu sa Kormilarom za seniore 2015. godine, izvanredan sportista, student Američkog univerziteta Berkeley, znači ove godine uspešno završava, iduće godine u krajem maja uspešno će okončati studije i jednostavno on je otišao u jedan mali provod koji se na svu sreću završio na zadovoljstvo svih nas, dobro trenira, pobeđuje na trkama u Americi, tako da mi ga željno očekujemo iduće godine ovde.